Assalamu alaikum, урматтуу Базар Аламы каналынын көрүүчүлөрү. Достор, бүгүн биз Сокулук мал базарындабыз. Уйлар жакта 6 февраль 2022 жыл. Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базары. Достор, мына ошол уйдан баштайм болот. Канча сурап атасыз байка бул? 140 миң музоо менен. Жок, сиз түшпөйсүз. Бул экинчи туут окшойт, а? Экинчиси 140 миң. Торпок эркек. Жакшы, аяктан тартып кетейик эми. Сразу мону сурайыкчы. Канча экен? Бооз окшойт, а булда? 4 ай. Саан экен 130 миң. Канчаны тууду бул эми? Мына 4 курсагында 4-үнчүсү. Курсагындагы 4-үнчүсү. Бунун пародасы кандайбы? Алато. Парода алато. Жакшы, мына. Дагы кайсы бар сиздик? Үйдө дагы барбы жокпу саткылык? Анда номер калтырыңыз. 708 48 0708 78 06. Какта турат? Совхоз Фрунзеде турат экен. Безнойдон барганда. Жакшы. Бул боозу канча экен бул? Байка канча болду? Ой, жигит. 49 дейт. Канча болду жылкылар? Айтты укпадык. Канча экен бул? 120 сурап атам. 120 миң. Агып атат сүтө. Музоо менен 120. Бул боозу канча экен? 86 сурап атам. 86 бул канчаны тууду эми? 5, 6. İçindegisi 70 okar. Жакшы, бул пародасы кандай? Алато, а? Мындай болгону бооз. Канчалык бооз бул? 9 ай жакында туат. 1-2 күндө туйт, а уже? Мына. 2-3 күндө туйт дейт. А бул канча экен? 115 миң. 4-үнчү туут. İçindeki 4-үнчүсү. Бул канчалык бооз бул да? 9 ай. Так. 85 миң. Музоо менен. Өткөдөй шоф. 85 болсо берем. Бул музоо менен да? А могу музооч. Базар Аламы. Алейкум ассалам. 22 дейт. Kimlik ekan bular? Sizdeki kancha suraysiz bu? Booz okşayt. 120 ming. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qaysi kanal? Bozor Alamı degan. Bozor Alamı. Al, bulchu buna. Это ваше, да? Onu so'ravdim da kancha. Nesi var? Bul qancha oylik booz, qanchani tug'gan? O'shan to'liq aytsang, narxi ham yaxshi. To'lig'ini boshqa sen ayt, yo'q so'rasin. Tartib 5-tuut. 5-tuut. 8 aydan o'tib qolgan, 8,5 oy booz. Aha. 8,5 oy booz. Anam bay 3-emchek bo'ladi, bu 6-emchek, 6 o'tdan chiqadi. 4 emas, 6 emchek bu? Mana ga. Mozdan daha chiqadi. Budan da ishteymi? 6 o'dan ishteydi. Oho, bunda enchek deymi ko'rding? Alt emchek uy. Bunaqa. Yaxshi. Nomer beresiz banda siz? Aytыңыз. 0706 81 72 91. Бұл қаншаға чейін сүт беріп жүрген? Başı 20 açık bergen ekan. Men de asat aldım. 20'dan жоғары бериптир дейт. 6 emchek ekan. Emchegi da. Эми көрдүм. Так, могу өтөйүк эми. Канча экен? Боз 8 ай. 8 айлык бооз, а? Пародасы кандай бул? 115 миң. Местный. Канчаны тууду? İçinde 4-üncü. İçindеги 4-үнчүсү, 3-тү тууган. Жакшы. А канчага болот магазинский баа? 110 болот, а? Бирөө эле сиздики? Албакта 4-өө. Так, экинчиси көтөйгөн да. 7 aylık boz, içindeki birincisi bu la.
Бұл да өзүнүн эле жайдары порода окшойт. Местный. Бұл швейцариясы менен просто кыскараак киши. Өзү. Өзү Швейцария. Швейца. Канча сурап атасыз? 90'a берем. 90 миң, А, болчу. Чоң бай. 95'e берem. 5-ci. 5'te туылган. 15 litr su burada hazır. 3 ай боз 15 литр сүтү бар азыр. Жакшы. Мага. Жендерин көргөзөк. Эмчектер полный рабочий. Бозма тейин. Жакшы. Мына да сиздик, Yakında tut bu 2 cumadan içinde. 2 жуманын ичинде туйт экен. 135'e berem. 135. Alış yakında tut. Жакшы, номер калтырып кетесиз? 500 057 0507 33 33 44 05. Жакшы. Каякта турат буйлар? Сокулукта дейт. Достор, чаласыздар. Мына 4 үйдүн ээси. Так, өтсек болобу экен. Өтсөң болот да. Боз үй канча экен бул? Кунажын. Кунажын биринчи. Кунажын биринчи туу 90 миң. Жакшы. 150 миң деди бу. Биринчи видеода чыккан бул. Палауй. Балам. Достор, маяктан машиналердин номерин көргөзүп коёк эми. Шөп өтүп кетейикчи. Муну 100 сурап атам, 80ге өкөн өттөмөн 80ден бердиле, бербей ого. Так, ошо кетчү такси машина. Мага номери. Так, ал болбосо мону көрөсүздөр. Ош ноокат кызыл кыя дейт. Чала бересиздер достор. Так, эми мону сурайган. Мындан өтүп. Бардыгы эле музоолуу уйлар экен. Боз. Сиз канча сурап атасыз? 85 миң. Я кененирээк экен. 85 миң. Так, аксакалдын жиниге тээген. Ассаламу алейкум. Geldim be. Кандайсыз? Tekini oturalım. Ya музоолуу кунажыл канча сурап атасыз ба? 70 70 миң. Базар баа берди? verdi. Канча? 64. Канчага бересиз эми муну? Магазинский баа. Magazin bağlı. 66. 66-га бересиз, а? Жакшы. Аксакал только уй менен. Так, 68 дейт бул. Акта. Кайсы эги бар экен? Так, о кимдики экен? 100 миң. А что за порода, как называется? Симментал. Дойный, да? 10 litre все оставили. Биринчи туу 10 литр сүтү бар экен. Порода симментал. Магазинский цена какой? Окончательно. 95. 95 болот экен. А этот 95. 90 миң. А порода 15 литр сүтү бар. Наш, да, местный? Жакшы. А который аты? 5 туылган. Деле сиз канча сурап атасыз ба? 70. Сизди тартпайм. А бул кунажындар канча? Канчадан булар? 70, 75. Бул 70 бе? Жоқ, бұл 75. Мына 75, 85. Бул 85. Бул 70. Бул 75. Жакшы. Ойлар. Обычно. Ой, жакшы үй экен. Караңыздар. Тай канча болду ака? 40 миң деди. Канча сурап атасыз? 111. 115 mi? 111 mi? Bakken жүзі келіп кетті, қайра сұрасам. Айтпай қойды. Ол семіз. Бака бозу бұл. Пародасы қандай? Білгейт. Чисті емес бұл,
Aralaş da bu. Muhammed dediniz düşünmedim. Aralaş деген komisi айтылат. Жақсы. Қанша сұрап отырсың енді бұлар? 180 мың. Боз bu деймін? Bir ayda. Сұрайбыз 2 ай. Боз. Жақсы. Қанша берді базар ба? 140 а? Қаншаны туыз жа төлек бе? Екіншісі. Жақсы. Нарық құнажынша? Мұз олу. Жоқ, құнажын. Нарық мұз олу. Мұт емес қой ya? Нарық екен, а? Аға қанша сұрайсыз? 85 мың. Боз бол? Жақсы. Номер қалтырасыз ба? Айтыңыз. 0550 12 58-41. Так, ақсы кербен ош дейді. Номерін көргізіп қойын, çalастар достар. Сіз қанша сұрап отырсыз, шеф? Қанша дейсіз? 110. Бұл қаншаны ту деймін? Бірді? А бұның пародасы Галыштинға ба деймін? Галыштин. Таза Галыштин дейді. Қанша sütü var hem? 12 litre sütü var ha? Boz bu, kısır bu qanday? Onu bilmeysiz ha? Bir öyle size? Bir öyle. Uyda var mı satma? Uyda yok dedi. Bir yakta satarsan da numarınızı alayın dedim bile. Onday olur. Tak, muzoluğu kanca kan? 110 mu? Жақсы. O yerde bu kunajın. Bayka boğaz mı bu? Bu parodası qanday? Paroda Şveça. Qanchalik boğazın? Başta 8 ay oldu. 8 ay. Qancha suratasın? 80 bin. 80 bin. Bazar bağı verdi mi? Suradı mı? Bazar 75. Жақсы. A mo kunajın? Yok öte. Бұл да boğaz. Жақсы. Buğa qancha suraysın? Yok bir değil var. Bir dele bağı. Kunajınlar buna boğaz. Nomer qaldırasız mı da? Yok bunlar kuşa kasket kuşa var. Başka жоқ mu satqılık? Maqul, жақсы satыңыз. Уже bu кетеді екен. Bu yerde bir süt tüyü тұрады. Bu topal. 180. Kaçan tuğar? 180 bin. Şu anda içinde. Qancha litr sütü var mı? 25 biri. 25 berеді екен. Ha bunun parodası qanday? Tutmayan arkadaşlar. Ала, аралаш. Bir cumanın içinde tuydu. Бұл да боğaz екен. Bir жұманың ішінде той. Ha bunun parodası qanday dedіңіз? Angus. Ha sütü var mı? Uyunda durar hatta süt hazır. Ya bu da boğaz dediniz ha. Hem adaş suro berip koydunlar ki, keşir koyun Bir sen. cumada tuydu. Nomer kaldırıp ketiniz? 559 0559 10 18 38. 10 18 38. Elder surayı verip tacatты okşaysınız ha? Bana okşadı. Şimdi bir sözü ek kaytala berip koyup bunu. Жақсы? Көргөзүп кетейин. О, жақсы екен, желім бәрі. Достар, видеоны аяқтайбыз эми. Видео жақса лайк басыңыздар, сол комментарийде калтырасыздар.